Merhaba hürmetli seyirciler, Yuaqırım telekanalında haberler canlı yayında men onun alıbırıcısı Muslim Umerov. Bugün bizler böyle vakalar hakkında hikaye edecekmiz. Akhyar cemesinin imamına 100.000 rublelik para cezası. Denizci Andrey Artyomenko'nun azat edilgenden sonraki hayatı hakkında hikaye edemiz. Көстерген жесүрлігі ве даянақлығы үшін Олег Сенцовға берілген мукафат. Тызы ве аяғының алт қымы шишті. Ақсыз ерде махкүм етілген Ремзи Аметовның алы феналашты. Бұның Қырым хаберлеріне оның адвокаты Рустем Камилев білдірді. Қырымлыны адвокат октябрьдің 21-інде зиярет етті. Ремзи топалайрақ таяққа таянып шыққан Камилевның айтқанларына көре, о шекерлеріні Ставрополь велетіндегі Русияда жазаларыны еда еткен федераль идаресіне йолайжақ екен. На мой вопрос, что случилось, он сказал, что старая болезнь прогрессирует. Ne oldu деген sualime o eski hastalık ziyade rahatsızlığa başladı dedi. Onun atrozu var. Azatlıkta olganında o bu hastalıkını tedavileneydi. Elbette maksus H vitaminler kullanaydı. O onu kolay geçireydi. Ama böyle şaraitlerde yani koloniyadaki H ona gelişmiyor. Ona vitaminler yetişmiyor. Belki ilaçlar gerekli vakitte getirilmeydir. Onun hastalığı ziyade tesir edip başlay. Ремзи Меметов дегер уч Қырым татарынан бәрабер 2016 сенесі майыс айында Бақчысарайда тевқиф етілгені ақында хатырлатмалыдыр. Олар Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тәшкілатына алақалары олғанда қабатланды. 2018 сенесі декабрінің 24-інде Ремзи Меметов, Зеври Апсиитов ве Рустем Абилтаровге 9 еллық шидетлі апыз жазасы тайынленді. Ишғал етілген Қырымда ерлешкен Қырым Титан заводында яны цехның құрылмасы планаштырыла. Бұл ақта Кремль незареті алтындаки Ярымаданың елбашчысы Сергей Аксенов білдірді. Бұл ақта о Қырым инкишаф программасыны тақдим еткен вақытта айтты. Цех пигментлі титан диоксид ішлеп чықарajақтыр. Бұндан дағайры ишғалжелер маден күбірелеріні ішлеп чықарajақ комплексде құрмақ істейлер. Sulfat vasıtasının pigmentli titan dioksit istisal edecek yılda 206 ton mineral kübre işlep çıkaracak yanı ceh kurulması kararlaştırılmakta. Ишғалжы Қырым елбашчысының сөзлеріне көре Қырым Титан заводында екшілік ақулары нейтралештірейджек донатма кележек елінің сонуна жебітірілмесі планаштырылмақта екен. Қырым экологы Маргарита Литвиненконың сөзлеріне көре ишбу донатмасының құланывы чоққа созыла біле. Bu yerda nasıl becerecektir degan sual doğar çünkü hala da hiçbir yol teklif edilmedi. Yani kimse efektif nötralizatsiya yolunu teklif etmedi. Ular anda kireçni karışkan su basmağa tırıştı. Ama ekşilik ambarında bulunganlarını betaraflaştırmak için gerek miktarda kireç karıştırılgan suvni tapmak imkansız. Кечкен сене августың 23-ден 24-не кечер гечесі ишғал етілген Эрмени базар шерінде ерлешкен Қырым Титан заводында белі олмаған мадденің патламасы олып кечті. Ава ве трафтаки мұйтының кірленуі себебінден ишғалжелер учбінден зияде баланы Эрмени базар тахли еткенеді. Патламалардан Қырымға яқын Херсон вилеті де зарар көрді. 100.000 рубле. Акhyar cemesinin imamı Рустем Абелев Кутлеви суретте экстремистик фалиетке чағыру япқанда қабатланып, аман-аман 40.000 гривна жөреме төлемеге мечбур етілді. Бұл ақта ФСБ-ның малюматына айсасланған град инешірі білдірмекте. Абелев ишғалжы Акhyar махкемесінің қарарына бинайын озны қабатлы деп танайырақ пешман етті денілмекте ишғалжылерінің ФСБ қызметінің хаберінде. Bu kadrlarda Рустем Абелевнің evi ile Қарт Би көйінде өткірілген Тинтюф көресіңіз. Тинтюф нәтижесінде Русияда ясақланған весиқа, білгисаяр ве китаплар мұсадере етілгендір. Тинтюф кешкен сон Абелев 2 айға незарет алтына алына. Кутлеви суретте экстремистик фалиетке чағырғаны себебінден она қаршы жинай иш açıла. Қырым Мұхтар Жұмхуреті прокуратурасының башы ерінде Игорь Паначевный чалашачақ. Бұл вазифеге оның Украина баш прокуроры Руслан Рябошапка тайынленген.
Бойле емерні о түневін, яны октябрьнің 22-сінде имзалаған. Бұндан evvel bu vazifede Gündüz Mamedov çalışaydı. Yakınlarda ise o Ukrayna Baş prokuraturasındaki vaxtın işgal edilgen topraklarda cinayı davalar boyunca Nezaret Departamentinin başı olarak tayinlengendi. Igor Panachovny Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturasında 2017 senesi dekabr ayında başlap, geçken senesinin iyun ayında bu prokuraturasının prokuror muavini olarak çalışmağa devam etti. Kırım Memori sınırında yerleşken kırış-çıkış noktalarına Ukrayna'nın veteran işleri, vaxtınca işgal edilgen topraklar ve devlet içinde koçup gelgen şahıslar nazirliginin naziri Oksana Kaleda ziyaret edecek. Bu hafta o Kherson'da yerleşken ve koçup gelgen şahıslar yaşagan yatakhaneni ziyaret etken vaxtında bildirdi. Ayrıca Kaleda işgal edilgen Yarımadağa yakın yerde yerleşken Kalançak hastahanesini de ziyaret edeceği hakkında haber etti. Олардан кемлер үшін çalışamыз, o yerlerde nasıl meseleler бар деп сұрамағанча семерели çalışıp olamаймыз. Bir yıl zarfında ilhak etilgen Kırım'da kanunsuz şekilde tevkif edilgenlerinin sayısı 1,5 misli arttı. Bu hafta Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin temsilcisi Eskender Bariyev haber etmekte. Onun sözlerine göre bu yıl başından beri tevkif edilgen 126 kişiden 113'ü Kırım Tatarıdır. Geçken sene aynı müddet zarfında tevkif edilgen 91 şahısının 61'ını Kırım Tatarlar teşkil etkendir. Оккупанты продолжают репрессии. İşgalciler represiyalarını devam ettiriyorlar ve bu iştek devam etmekten bitmiyor. Onlar onu kuvvetleştiriyor ve miktarını da arttıra. İkinciden siyasi mebuslarga karşı maddeler kuvvetleşe ve böylelikle daha çok baskı yapıla. Üçüncüden daha ziyade insan siyasi mebuslar Ukrayna vatandaşları kanunsuz şekilde Rusya'ya avuşturula. Rusiya hapishanesinde tutulgan vaqtda azat etilgen denizci Andrey Artyomenko dünyanın 1001 koşusundan kelgen 1000'den ziyade mektup algan. Hapiste eken mektuplar umudumuzni joymamaga yardım eteydi dey. Al hazırda Andrey Novoukrayinka şehrindeki evinde bulunmakta. Hapsinen bağlı hatırlavları ve gelecekten alakalı planları hakkında o benim zenadaşlarıma hikaye etip berdi. Selam, benim adım Daniil. Sana en yakın vakitte o akrabalarını görmege ve evge kaytarmakını tileyim. Sen kıyın alda olganını bileyim ama dayan, biz seni pek sevemiz. Bu Kirovograd vilayetinden geldi, tuğan mektebimden, Harchenko Daniil. Bunu bir sınıfının talebesi yazgan. Bütün dünya bizge kol tuttu, çeşit devletlerden mektuplar geldi. Bu Arap Emirlikleri, Gürcistan, Amerika Koşma Ştatları, Kanada. Dünyanın çeşit köşelerinden mektuplar yollaganlar. Pek çok mektep talebeleri yazgan. Sen hapistesin, kimse kol tutmagan. Mektubunu bizge elbette ki vermedi. Bizde barışık geçişi var idi. Herkes bilir. Biz hiç bir kimseye zarar vermek istemedik. Böyle vakıyaga hazır değildik. Gerçek bizim tarafımızda olganını bileydik. Memleket bizge kol tutacak, hiçbir kimse bizni kaldırmayacak. Çok şey hakkında düşüneydim ve o fikirlerimi değiştirdim. Şahsi yaşayıştan işe kadar. Daha ziyade tınç yaşayış isterdim. Evde sevgen adamının ziyadece bir arada olmağa isteyim. Yaxşı, merhametli ve meni anlay. Meni kaygıra ve aslında benim için o en yaxşı adam. O ciddi. Eğer o bir şey aytsa, o bunu yapar. O sözünü erkek sözünü tutar. O cesaretli. Benim için o hakiki bir kahraman. Ukraynalı 24 harbi denizci ile 11 Ukrayna harbi mebusu bu yıl sentyabrının 7'sinde evlerine geri kaytıp geldi. Rusiyeli Türkisizlik organlarının hadimleri civarlarında былтыр noyabrının 25'inde Kerch Boğazı, Berdyansk, Nikopol katerleri ile Yanıqapı bukserini ateş açkanı hakkında hatırlatıp geçmelimiz. Көстерген жесүрлігі ve dayanıklığı için sabık siyasi mabus Aleksintsovga Poloniya Kinoakademiyası maxsus Kartal adlı hususi bir mükafat takdirledi. Bunun alakalı malumat Kinoakademiyasının saytında derç etildi. Takdirlev merasimi Varşavanın Muarnov kinoteatrında o'tkerildi. Mükafatını Kinoakademiya reisi Dariush Yablonski takdim etti. Sentsov minnetdarlık bildirerek Poloniya kadar ona tek Ukrayna kol tutkanı hakkında aytты. Şu sebepten Poloniyani ziyaret etkende o özünü o sevinde olğanı gibi is ete eken.
Программамыз sonuna етті. Ярын Украин ве рус тіліндегі хаберлерімізді қачырмаңыз. Ве Фейсбуктаки yanılgılarımızды тақип етмеге ұнытмаңыз. Саулық ең қалыңыз.